lo ile nei vai ngol fiafi ele mai mo bal fa fo mai le tunu ele ngata ya tero nei a ole fa pena fo mai bo mai ile atu pele Samoa ia mo so se tafa ole nei fo ke lope wa malta to sa balinga ole Aoga Aso ile lona fa nei o aso le taro proclame o fitu aso pespesengo pismasi lua fe lua se fulu ma le lua fa sa tu sa mai le kalesia Magele sa Pouesi nei ia olo fa pena ona fa le malo le sunga fa fenga Reverend Pouesi ma fa tu Salome ma le malo le kalesia yon tu langa fa lupe fa fela ya tu nei fiafi ma le tanunga olo ye a lo fa tatu matai ma le tia ma le oina fo ile sui fo le tu o tatu wanga tu tatu fo la ele ngata tau fa we non le fo tu sanga ia a ole tatu fa ma tuina ole Christmas ole lua fe lua se fulu ma le lua bi ile lo fo le tua ma ole ne no tatu sil fa ma lua o mala e fo ele vi ingal tatu matai sili langi stai mi ona fata si melo sunga fa fenga Reverend Pouesi fa lo tele ni so vainga ole tatu po kalame nei fo ye fiafio fata si melo fionga ia le ota le malie o se tasi o le kalesia ile lato fo e pitola au o le lango sua ma le tufa tasi ma le sunga fa fenga ia wa la vola tau vino nei po kalame tau mai e se fulu ma tolu to sanga vai le ota fa tai mo le tai nei fiafi ma lole se fo monia ja se fo monia le sunga la wao te vai e o fo lo fu fatalo fatu le pa ia mal malu le au mai moa ia me se fo io le fenga pa ia le tua le ngate tonu o te ronei pe on sa no le sunga la wao ia me se tafo le lalo langi ia mai lato umo fai no mo mai el nei fasalunga ia o falofo pa talo fatu le fiafi so pero tato li mal tato Paolo Yesu Cristo aloha tai ona o ta u al fa tu mo ngol ta po kalame ole tu fa tasio le kalesia ma sunga fa fenga ia Victor mal fa tu Salome te lo o ma fai ai ona tau vena pel nei po kalame ia te lo pas fu tolo ene to sanga le tampe ia fa tai te vai fa tai mo fa sili sa lili sa nanga le sunga wa ma iai le o tatu au ni mai le lua fe ma le luz ful ma le lua ia o le sfutolo ene to sanga te mai sfutolo ene to sanga ua pe o se me so malie le kalesia ia me se pe o se me fia fo ia mato ia le mato fatino ino le nei por kalame ia lea ua to me fai foi to fatino ino wale po moni la sunga la sa ese se me sa tauanga ia ile finingalo le o le sunga le fatenga inga mal fatu ma le kalesia ia pita ina ona ua ia ni tulanga o le mafai ai ona fato ina le po kalame asa tau fai e fa se tuanga lo le titi mo neto sanga ia ai ina ua to e mauti no al fai unga o ke topa am tanga november o le mafai fato ina le fa mo ia leo to e pena i lo e tono le fama ia sto le na pena i le fama mo le e na wese le to mai o tulanga to e mo foi tulanga sa ele am tanga mai ngai ta pena mi e le lo fo malanga le le tua i le loto te tele le kalesia Magele sa i nei te mam nei tina matu a mese le tanga to lotu uma ia lango i se me o filingalo ia i le tai le nei kalesia sunga Victor mal fatu asalo o sa no tu langa o le loto fa tasi mal tu fa tasi o te lo le malo si angara na ma fa ye ona loto te fo sunga fa fenga ma fa tu e tau vena pepo kalame ko nei tu sang tasi o le upomoni langa le ta mai pe le sa noa langa le u pe no fa yatu ua ola le fatu le na to e le sunga pa fenga Reverend Pouesi ma le faltua Salome to tono le tau amata matalia ma fa fai le ino ne po kalami le fatu la le na to le ola o fai mo fie me uma le se me o to e fengeta wa le mauto amela mai ia e le se me fengeta le lo le tua ia ma le mau le fa au tu ele sino neta penanga neto sanga fa ola le winga moni le Christmas per tali le vai o fai mo fie me uma fai na so tai le finanga no matu te mama le matu tina fa lenganga ia mesele pa io le kalesia no ta o le te lo le si vai ngai le o si le fia le tino umale mai mo mai fo le o le tau wino tono manu malu mo le por kalame o lo to tuto lo fai le taimi mai e por kalame o ale tali fa lo fo i ia mo le telo e kalesia o lo o tongi la to ma fai la to sao por kalame te sang te lo vai ngai e vai e pele nga fa tai fo lo tu fa tasi ma ta vina pe le fa mo po ni fa tai to vai pe tu langa nai
ila ngona ile lotu tele mal fa afetai o le musmusunga le nganga le tua ua fa lotu tele na ni o lotu wai ile se me pengo fie ai ua faingo fie me uma ia ona ole tutu fatasi tape nanga ile amatanga tunga nei o fale fo ile ho pe a i tulanga o le tali atu fo la se me o fena mo le sunga le fapenga ma fatuma pe le kale sia wa pa la tu a manu fia ia faingo fie me uma to vai faingo fie me uma ia ile fati nonga le nei po kalan alo le ota fa malo fa tai mole le fo e fiafi malo fo lo to tute mo fai volo fa penalo to ngalo fa tasia ya man sunga fa fenga ya victim ma le fa to ya Salome maniolo to alo fai fo ya wale ta to po kalan mo nepo ia fa afte tele te vai fa tai pe mo la no ilo nei fo i fa to wa ai fa e to ise tala me fiati ia pa la val mo ngalo fa ia o pese fu mo le sunga la wa me se le anga fa tala la ia ma mo le tfelo fa anga Christmas ma to sang fo pa ia tato atu nu o pai ma mai ia lo fo malanga le tu mo ni tele Christmas ma to sang fo so i fo ia manuia la fionga le ota le malio le suyo le kalisia le fo e fiafi le ota maona matelo tala bo kalame le ota pena mai ai ia le Aoga Aso Magele Sasa'e mai el tato malolonga ala tara no atu le fionga fa fenga Reverend Victor Pouesi mo tu langa el tato bo kalame nepo. Welcome to the 7 days of Christmas celebration. My name is Lemalu Semosititi, and I am here to give you great news. Another great promotion by Aoga Aso using and the Henderson Cars. Buy any cars from Henderson Cars and you will receive $1,000 of cash gift. Not only that, if you buy any Mahindra brand vehicle, you will receive $1,000 cash gift and a return air ticket to the lovely island of Samoa. Guess what? You don't have to make any payments until February next year, 2023. No payments in December, no payments in January. Your first payment will be made in February. After receiving all those promotions, please don't forget to mention that you have seen and watched the 7 days of Christmas celebration program, because you will receive an extra carton of corned beef for free from Aoga Aso using and the Henderson Cars. So if I feel like fa talo for the neba ngone fiafi pe ama le 25 minuto ma termine nei la fa pe na ma te tara pokala me lona fare nei o aso o le tatu savalinga ma tatu malanga o pokala me fitu aso o le Christmas 7 days of Christmas lo afi lo se fulu ma le lo fifio fa tas mai le so fa fenga Reverend Victor Pouesi le tau fa ino foi ia le tuai matangi olo ia wale fa foi no nei la pokala me tau sanga te tasi o le lona se futu o ni tau sanga lo fa pena la von fa wa per proclame o le o pespesenga o Christmasi ana sunga fa fenga Pouesi ma no fa taile terminefia ya maro foi se fo munia la sunga le o to vai le ni male fa fo ta poi fo pe io le tato tu Samoa ya maro la se fo munia ile pe io la fenga no pe io le tua e me se foi ya o Samoa poto le fia fita to mon mo wina fatas ia le fa mo le non fa ne o aso le savalinga o fitu aso Christmas alo la se fo ala ma taile se fa fenga Pouesi la te mata watu sa ile sao le kalesia le Samoa le po e fa ka sa fa to ile manu ta sile me mata mo fio fo le proclame ole yai o sao o le kalesia fo i mai Samoa tong sila to ma fo i ma so so mai proclame ni to sa aftai o fatia o tona ia tu le amtango ne proclame sa mo wele tula folio la no e fai malanga mai sa mo nei ya ono le fight tenga la va le covid ya pe o fai ngata la vono to fai le tulanga le o le tali malo ile afio mai ma tala me a ono yo tato e kale sia mai Samoa ya ale o fa nga ina le sime alo fale ale tu o me o le fa teknolosi ne aso ya ma pe auto fai langi ya le o mo e pe la va pe o si le atu le mele o ine o vai tu ya o si siva o mamai nei ta mama tina o batu tu ma nei to ina ma nei fa na o le au lotu atu o le na o ka semana ya aftai ele tu la sunga fa fenga Pouesi o le na mawal tala ma su le maro le kalesia fo le ole tu fa tasi mai te loe e mano si fo ia o lo ma tu ya Salome ile va vai atu la loto fa tasi ma tu fa tasi le kalesia o pongi ma te o bene le po kala ves futo to sang te lo
Ia moni lava ele ai se me fai el fai au malon to lua pena le lango mai ele e kale se o te fafatai foi lava se matu e kale sia ia ono le la tu nganga ina ia ave ma matu fai nga taulanga i le tau sanga ma le tau sanga ia le moli ino le fe au ke Christmas ia o lave ai fina ngalo fa moi ia pe o le pisi o tatou ma le vesi le covid pe o tau mo o tu ai le sipili o le Christmas ia le vala o manatu e mana ia fa ngal tau sanga le ma fai ma fo tau lunga o le fe au tau ave o le fa ola o la ina ia o le fe au le Christmas mana le lei o le te vai atu o te pena mai ele Aoga Aso fo i Magele sa nei ia te la fo e ai te mo le junior youth o la se fe au la mo le Aoga Aso mo le junior youth le pole tara pokala ia e pe o le sauta ua lava o whanau e se a fo i le tūlanga o la tūsi fo fonga e pe e o mai lava le fe au Christmas pe a langi ina e whanau i e vi inga ia e pe o le tūlanga le o le sauna i a tatu whanau ia pe fo i on fitalai le li e tu mai whanau tu mai ta mai te o mai a tea ia e pe o le ata la fo i a lava lea o le ola e whavavau o lo tatu sa afi ai e lava te tulunga o le mea o lo tatu whai ele nei o langa ia e elo na ata o lo iai le ola e whavavau e pe ona tāpena nei tātou ia e ala le whanau mai o le pepe o Christmas mo le whaola ina o i tātou ma le laulangi angsala ala ho aftai o tasi le mai ngai tau sanga umba wa tele tatu talo fo i te leo le sawa nei whanau ma tuplanga talo mo o te lol whenga i ma o ngai nei tau sanga a le lava na afa noa la tu teini o mai se ingaru due fatasi ma tu fatasi po kala mo la whenga nei po ia o le sile me alo fale tu e tu tangata o le fetutu na i o lona mafufau i le mea o le whawanoa ino o na taimi, ma le paketi ino o na taimi, tai fwebo le paketi ino o le tupe. Ia ele o tangata ume whenua na whaia le mea lea, ia sia mātu lava e ka le sia. Ia ua mata o na māsani le mea leo le tasi lua vai aso ai whatulanga mai lor pokala. Ia vi ia ele atua. Ma dole o sa no fo le no ma wo e pu i le taimi le santa pena ai pa fa tai o le avno mai le ngato e ka le sia. Ia o sa fo nai whanau na whenga nei po. O te whawhetai ai nei a whai au ma nei whawhenga inga foi, e me se foi le sunga a Mariota whato a tau mai foi se ona nuu, ia wapena foi le sunga i a Peter lo Kenny, whato a tau no retu lava le tā ua o le whaata ua ina e la ua. Ia o le wheaua le Christmas, ia ma nei e ka le sia, le whato a o si la lato whenga inga. Ia le ua amata se amatanga maulunga, o le vi inga o le atua le Christmas. Sa no te no vai a Pouesi o le vai tai no ia la fa mai e tātou. Fa mo o le anganga o nei por kalame. Ia moli fina ngalo na i te mama na i te nā ma le malu na tunu. E le sidi atu fa mai nei no te leo le tu lo tātou o nai. Ia e pe o le tau whaafewhea le nā o lo i nei. Ai le mwhai fu tātou ave sea le tūlanga o soifu malu lo ina. E te tau anu whai pe lava tātou me o precautions wo i e. Ia ma pui mai tātou pe o le masks, ia o le mea fulu o lima se i tūlou. Ia a ma le tūlanga wai le mwhai lava tātou to e se ma le tūlanga wo i nei. Ia o tātou milo whaatasia ma le whama. Sa le lei, so le la sauni mai tātou Aoga Aso, Magele Sasa'e mo le tātou pokalame, nei foi polo te wawai atu lo i foi niso sao, foi mo le aso atai o le i au dia. Ia le foi mo nisi te pena mai, ma sauni mai. Ia o le tele lava tātou pokalame o le fta mai ala stona, il tātou wha moe. Ia, moni lava, le o sauni mai foi le a mamala ia o te roa, ma Rua Theological College. Ia, me se foi o le tawalunga, ia o tau Pouesi se preschool. Ia sia matua anga whata i ta, i le la tawalunga, i ne wha moe le tau sa. Ia, tau iena ia uri masao, wha moe, toi o nei foi wha o le tātou fitu aso Christmas. Ia, o singa Pouesi whaftai tele lava mo le taimine ne fiafi, ia, sanga iane ai o le tai, tātou Aoga Aso ma le junior youth. Ia, manu iora lātu mo ia au lātu mo le mauru nei po. Ia bai tele se vi ingo ne tua. Whaftai lawa. Ala singa whawhenga inga, Reverend Victor Pouesi, ia, o lo whapena fo ona tui mitangi o lo walawa tau a veno tāna pokalame pespesenga kisi masi tau sanga. Tasi sputoro ne tau sanga, talo on whawau nei pokalame, tele pelvi ingo ne tua o ini so tātou whatanonga, da mai a tātou marononga, nei fo i mai ngone fiafi.
Samoa le atunu pele, o tako ia nei le waitaimi o le tausanga e whaatau i nai le au kerisiano uma, le mea lopa taua o le atua, o Yesu Keriso le Mesia le whaaola o tangata uma, ua whanau mai. O le apoi wa toi sauni le sunga le whaafea ngainga mai mamalu o le kalesia, whapototonga kerisiano Samoa i Pouesi Magele Sasa'e. E a mai amo o le fitu aso o pespesenga o le nei kerisimasi, i le nei fo i tausanga. E a mata le aso sa, le aso whao te sema, seia o le aso tua nai aso se fulo te sema, lua afe lua sfuma le lua, mai le fitu le afi afi. E whaasalawina le nei polkalame, i lunga o le Facebook Live, a le Henderson Cars, whapea fo i le Radio Samoa tas 5 tolu amu. Whaatasi ai ma le tātou taia fo i Pouesi Radio Livestream tolu fitu. E langolango ina maa losi le nei wha moe moe, e le awhionga i amuli anga tele Shu Sing, le Henderson Cars, ma le Pacific Easy Money Transfer. Ai mei se le pa i o le kalesia, Pouesi i Magele Sasa'e. Ma le aso nei, i lea ai o tāwita, o lea whanau mai le whaola o ke riso lea lii, ma lea avea le nei ma whailonga ia te oto. Welcome to the 7 Days of Christmas celebration. My name is Lemalu Semosititi, and I am here to give you great news. Another great promotion by Aoga Aso using and the Henderson Cars. Buy any cars from Henderson Cars and you will receive $1,000 of cash gift. Not only that, if you buy any Mahindra brand vehicle, you will receive $1,000 cash gift and a return air ticket to the lovely island of Samoa. Guess what? You don't have to make any payments until February next year, 2023. No payments in December, no payments in January. Your first payment will be made in February. After receiving all those promotions, please don't forget to mention that you have seen and watched the 7 Days of Christmas celebration program, because you will receive an extra carton of corned beef for free from Aoga Aso using and the Henderson Cars. Toi whawhelo i atu le nei vaenga le whiawhi o whasalonga tu sao mai le manumalu o le Pouesi e whakasa Magele Sasa'e. Pea marisifuru tolu minuta ma le taimine nei o na whangasolo lole o le tāra pokalame o le whai nei o aso o le pokalame fitu aso o le kirisimasi. Ina nei fisili le atunu upe a sa fitu ai aso o le maurisunga le whawhengainga ia Pouesi. O lo iei pea i New Zealand nei te lau whai whapenalo o langi ato e puipuinga o le whaamai. E whaatai le tua ua whaanoa pei nei lau lau. Whaua wale nei pokalame man whaamua moe te le sona sao. E le mai mai man whaafong mai. Ala tanu whiwhia whatis mai le sunga le whalau tusi o le Aoga Aso Magele Sasa'e. Pouesi nei e whakasa. Leo le a sao ni mai latu sao. Ia mo lona whai nei o aso le pokalame o le fitu aso o le kirisimasi o le futu sanga lua whenua suma le lua. Le tau whailona nei fwoi tamari o le tunu, panga maria i opu whai valu a tātu tala nora musika o walolong soifua le tūlanga o musika, a le fwoi lau se mai le tūlanga lea o le whailau tusi o le Aoga Aso. Leo na e latu sao nei po, panga mari, alo le, soifua monui. Soifua monui e lau sunga lea o tawai, e wapea fwoi le whaafonga mai o malu o Samoa, ia ma ua il nei fa moe ta ua ta vai ma lo so fu ma lange ma mai sunga le wa ma lo va tai la tunu mo le mai mo mal fa fa mai la ma le ka ngol musica le fia fine ne ma ti fia no yo tute fa fa lo tusi o le Aoga Aso o le a tolu vai ngale o lo e nga fa i ma le fa lo tusi fa mo wino me uma mo le Aoga Aso Magele Sasa'e e sa nga lo sunga le o ta vai o le tofine o le whailau tusi e lalo lava le wha malu le whai me whalongo lava i mātua whale nganga o te ia ngā ruenga. Ia o le Aoga Aso ia o le whapea whali sunga le te uoloa ia e line sa nonu. Ia o le mātou lau na ia o sunga i whai aonga. E lua spuma le lua whale au whai o whai aonga o le Aoga Aso. Ia o le whai o along whanau Magele Sasa'e. E le mano lo la vale Aoga Aso te vai tala mai le lotu o tamaiti. E mantua foi la sa usul fono le masina le fitaui o le. Ia. Le ala ua fa ua mai pea le anganga fa ola. O le anganga o Christmas.
le la mo mai pea se la fa fu man lu la fa to me sai lo to me ia masalo le ato uma mai numero le ia a le wa fai masao le ia non fa na u le fai le tani ia we an pe wa sa no ta vai tu langa o tau fa mai ta si de vai nga pe unta tau sai tia ia le fai la o lo fai ana yo matua le ava noa foi mo moni ai fe au ta la le o nei por kora me uso furu fa tau sanga ta vai okay ia tau le ka le siama pangamali e te loe te tale nia musika fo lele tapenanga fa nau le mo la tu sao nei po ona te le lo tu lango o tu senga nga sa fa nga sa mo tu fo lo fo lo tu si ma ona te le tu sao sa so so nei mo nei fa nau ni ko kala mo nei po ia pe an sa o tana mo mota vai fa lango me mo fa longo yo matua fa le nga o na e mai el por kala me ato ia o lo fa mai no fo ia ta le ni tu langa sa no mai a si matua fa le o le pesele fi fatule ia no fa tino le nga lu fa ta sia fa ia o nga ia o tele al por kala me o sa matua fa le nga la lo nga lo ia fa ta sia ma lango mai o matua ia wina mai o fa na o le nga fa tai le sa talo ma le sunga fa fenga ia Pouesi fo le pisi o nei fa nau o le taimi o la tu suenga a le matawina sa ma fai ona ma nei le puna la fo sunga Pouesi o le leifo ta mai til paketino la tu taimi o ta sile taimi ba na ia fitai e wi ande fa no longo ni te vai o tau fa mai an matupu sa no ma ta mai le so na fin matu fa te ngomun muli fa ato ile nganga fa ato ile nganga me le ato to ya ole film ngale la arwe ne ya la unga sa Magele sa okay so ole tu fa singo fa no fo le wa ya ke le mala le e fa ya unga sa ma tu fo le ele fa ngo fiele tau fa to ino nai fa nau e ka me ki o mai uska e ka me ki o mai le uska ya ai o te roro to tiu te lava o to le ngata lo fa ya unga sa foi o fa pena la bon fa to ino fa nau ya mo le lava sa unga ngai lo sunga la o ta vai e le nga u fu le ia loto fata me titi o le amio fata me titi o le aonga la le vai ia loto fata me o loto me titi mama pe una male ai pu o le ai o la ngi pe le amio fata me titi o le ka ku ole fa malo fa te tele la mo le fiafi malo fo o to faiva mo tiu to fa pena no so nei fa nau ia ai saulia mo le proclame nei fiafi tau ina ia mo ma au fo ile mo ba nei fa nau pes ai mo nga ruenga te vai el sungo ma le tio fa sa la lo mo ni ele au nei fo fa mo ole dai so ia panga bali yo fai balu o yo fa do tusi ole anga sa le Pouesi sei fa ka sa Magele sa nei le ola asau mai o la tu sau ya o tatu yelo na fane o aso o le tara proclame fitu aso pes senga o Christmas o le foi tu sanga lua fes fumba lua tu sau atu ante oi mai le balbalo le faka sa Magele sa nei e le foi e fiafi malo la versi fo fa tai fa te smel tatu tu no ile le foi po dai Welcome to the 7 days of Christmas celebration. My name is Lemalu Semosititi, and I am here to give you great news. Another great promotion by Aoga Aso using and the Henderson Cars. Buy any cars from Henderson Cars and you will receive $1,000 of cash gift. Not only that, if you buy any Mahindra brand vehicle, you will receive $1,000 cash gift and a return air ticket to the lovely island of Samoa. Guess what? You don't have to make any payments until February next year, 2023. No payments in December, no payments in January. Your first payment will be made in February. After receiving all those promotions, please don't forget to mention that you have seen and watched the 7 Days of Christmas celebration program, because you will receive an extra carton of corned beef for free from Aoga Aso using and the Henderson Cars. ya toi fa fa ya toi nei vai ngole fiafi o le o toi pe ma le 1 minuto ma le chemi nei ona mata lo le o tanto proclame lo te pena mai le anga sa
Pouesi sei e whakasa Magele Sa'e ia awala wala tu sao lona whai nei o aso o tātou iele tātou malanga o le fitu aso o le Kirsimasi o le fitu sanga rua whenua sumare lua. Whiwhiu watas mai ia le whianga le malu se mo stiti o te le tau whailo fo ia ne fo ia tamari o le tunu. O se tasilo ti a kono o le kalesia ia malolato fo isao ia wala tu whatasia fo i o le pokalame le ngata o le sunga whawhengainga ia Pouesi ma le whatua Salome le malu le kalesia ia whapena fo o nā tau whaiva ti a kono le kalesia manu. So fo man real so kare o le pa o fia va ia o ka ko kai zaro te le tu tu o le fa ina pa o mai fa tai le uta to filo sul fani o tau sanga talu na Okay. fa vai le talu na vai le po kalame fitua so o pespenga Christmas na ni sa o le lango ia le kalesia le o fa ta so se vai o te inga fo i le sunga fa fengainga ia o le mea mātau tia nā te mire nei le vai le lango mai. E ui le tele o le mau me ai o lo o vai a pēr le tau pati mai o mata whare ese. Nai e mesi fo i lau whainga luenga, nai ta māma tina mātutu. Te lona me mana ia le malo tala no le masu mai a Pouesi fo le o lo tātou ia ati tilo atu nei fo i nei aso i keise so le o le whamai fo le o le ae ka amilo al wha mai i tono New Zealand nei. Ai o le lau laua o lo wha awanoa le atua fo le wha awa wel po kalame. Man wha moe moe te le o sao ne fo i po kalame. E le ngata nei o tātou mātua. Ia al mai mo mai o le atino. Tutu e alu nunga cases. Ai o te tali tono le nei lau atono fo i o le nei po kalame ava tu se fe au tāu ai. Ia pa ia se o tātou tino ngane ngata whelo tukulanga talu wau wal te mili nei masani o na o ai fo i le fianga whala langi nei. Ale o mōs nei lau atono pe o na whelo te mili o whano. Se fe au e mori atu nei e o tātou ainga. O le sao whanau fo le tausanga te tasi le vanga e se le tā ua tele le ngata o e kalesia e le mamalu o e kalesia on tulang wharu fo le ale sao au ngā Samoa tukulang talabo e se le mata ina tausanga te tasi le po kalame. O le vai te mea nei ia e whaali e ia tāleni. Ia mesi wau tāleni a whanau. Ia e pei e wā o se mātou e kalesia e o tele lava se o se vaianga ma whatangata mā tina au talavou o vai pese. Ia o ngasa le wei mo le tuna i ia e pei o lai whaatai o lai me sau na mo le whawherai. Ia o ringa. A o le whaianga whakakai pe mo sa wawango ke pese ia langa ai ua se kai mia o report kau sanga fo. Okay. So lo inga la em kwai le fa pese a le pe o sa ma lo sa ma. O le kau dia sa o le. Ai tabai le whangalo ina fo le lango le tattoo sponsors via Magele. Me si fo le Pacific East. Ia ma le tattoo radio Samoa ta sigi mai vetolu a mo so ngai va nga Bonifacio. Lo ia ma si fa tu ia. Ma si fo sunga mata yo mala sunga ia. Faftai fo ile fa no ina mai o te mta. Wa na le ai le tolu lango mai. Ia ele vai fo on fa o ina nei fa mo. No. Nei manu whaftai mo le nei e fiafi ia o le a kua kui o whaiva ma nei o nei po e wakero e ke pisi Magele o tū te nei e fiafi ia e mango whai ngā lue a whakasi me uma ia wale manuia ma le o le prokalami ia e fo inbe inga lili ia wha moe na vai le tua ia e tātou me fo e ngata ile mana malamo le tangata e amata si le fio le li tātou wha moe whaftai leo tātou te mafuta le fo ias ia Whaua moe le tua nei umanuia, whaua moe le whanau. Mai a mo ia lau saunga ngare so le ngai saunga ngai. Wheke mo masinga. O kia mse o mangu makua i o kia. Kua rea se whaua moe. O whafkai a reo kama whika kauga o me ise mea i lau suga reo. Ia i no kuia whaikai a. E te ngala malu se mstiti le tau whai le fo le tamari o le tunu. Samoa mala mai mo mane fiafi ia. Leo la mo mal temi ama tainei tāra po kalame ia manuia la mai mo malau whaafonga e le ne fiafi o si maila ia mai alor tātu whaasisilanga lea o na tua le tono o le manmanu ia wal whaatau wino le sao le aonga sa e whakasa Magele Sa'e nei mo lona whai nei o aso le tātu samaringa o le whitu masu. Welcome to the 7 days of Christmas celebration. My name is Lemalu Semosititi, and I am here to give you great news. Another great promotion by Aoga Aso you sing and the Henderson Cars. Buy any cars from Henderson Cars and you will receive $1,000 of cash gift. Not only that, if you buy any Mahindra brand vehicle, you will receive $1,000 cash gift
air ticket to the lovely island of Samoa. Guess what? You don't have to make any payments until February next year, 2023. No payments in December. No payments in January. Your first payment will be made in February. After receiving all those promotions, please don't forget to mention that you have seen and watched the 7 Days of Christmas celebration program, because you will receive an extra carton of corned beef for free from Mafionga Muliangatele Shusing and the Henderson cast. Ia male Aoga Aso Magele Sasa'e whamoemoe o le fiafi. O le anganga o le atua e whaatoina se le atotoa le taumawhainga. Alo mwhanau Magele Sasa'e. Me lea, ia usimai a lautou mai moa ma lautou whaafonga. Ia o le alo atu Magele Sasa'e. E Aoga Aso i matua whalenga whai aonga. Mo le whamoemoe o le fiafi. Manuia le tātou o fiafi whaftai. Talofa lava, o lo ingoa o Shalom Filipi. O te mua lava ona o whaatulou ma whaapoipoi I le paia o Samoa I le nei a fiafi. Whaatalofa atu I le paia o le au whaingaluenga paia le atua. Susunga I toe ina mautou whaletua. Whaapea le mamalu au whaingaluenga ma whaletua. Whaapea le mamalu o Samoa wa potopoto mai I le nei a fiafi. A wale whailonga ina o le lona whale nei o aso o le fitu aso o le kerisimasi. Pleasant good evening in the name of our Lord Jesus Christ. Greetings. My name is Shalom Filipi and I welcome you to day 4 of our 7 days of Christmas celebrations tonight, which will be led by our Aoga Aso I Pouesi Magele Sasa'e nei. We will first begin with our devotion. Tato tapua e atu I le atua. Maria,
talo falawa, o loo ingoa o toa le fua renare ali whalongo. O le a o whaitauina, upu mai lana a whianga pa ia. O le tusi whaitau, o le e vangelia a luka ma ta upu e lua, whai upu e ono, fitu malisi fulu. Whai upu e ono. Sa iai ila ua, ono o lea i ona pō e whanau ai o ia. Whai upu e fitu. Ua whanau e ia, lana tama ulumatua, ua ia aui ia te ia i le ie, ma whata otu ia te ia, i le whale manu, a wala tau te le ofi, i le whale e tali ai mā lo, ma le whai upu e se fulu. O na whai mai lea o le angelu ia te i lātou, awa tau te mātatau. A wā whauta, o te au mai ia te au tau le tala le lei o li oli tele, e o mai i le nuu uma. Ia whaamanuia mai le tua, e ale i le whaitawina o lana whianga pa ia. Ia tū mā pē ia te ia, le vi inga, se i o i le whaavavau lava, amene. My name is Arietta Manu'u, and I'll be reading the Bible in the English translation. Luke chapter 2, verses 6, 7, and 10. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." Ia whaamanuia mai le atua le whaitau ina lona whionga pa ia. Ia tū mau ia te ia le vi inga. Nei se o le whaavau lava. Amen. Tātou te talo. Le atua mānai, lo mātou tama alofa, e whaavau lava lawa whio. Whawhitai tele le ne awanoa whaauro, o ma whai ai o na mātou poto mai, mātou o lau Aoga Aso. Whapea fo'i ma le au whio poto o Samoa, o mātou vivii ma le anga whātasi, i le whailonga ina o le fitu aso i le kirisimasi. Awina mai alo nganga sā, ina ia papatiso ina ai mātou, mai ai ule nei sauninga, i le viinga o lo suafa. O le tatalo lea ma le olenga, e ala atu ia Yesu Keriso, lo mātou ali ima lo mātou whaola. Amene.
finau, ile tataro, ile atua. Ifana wale atua, ia o ofutato, ia ofutawa totoa. Ele ole malosi, na ole amama, ole atua. Oli oli ile fama moe, ono sai pua punga. Bahia fina finau, ile tataro, ile atua.
wali e bahia oe e sili sili lava o suafa i taimi wa pongi sa oe mala malama tinga se pua puanga oe lo utaiala ai o te leto e fefe o te tumalosi awa o iloa o e lo faola
le tatonga sa, taitu mais patipati a wale junior youth, tapenanga vle senga matutua, ma le anga sa Magele Sasa'e. Ia wa tato taunu mai le si ui le tato por kalame. Ia whamanua lava le atua le pai o Samoa, uma whaiona mai mua mai. I lunga upenga te whailangi, whapea foi ona whamanuia le atua, i le awhionga ia mulianga tele Shu Sing, le awhionga ia whaimalo Alan Stowers, whapea foi le board a le aonga. Whātai foi le pai o le Radio Samoa ta silima iwa tolu a amo, ai me se lava o le pai o le tato e kalesia, e whakasa Pouesi Magele Sasa'e. I o le asauni atu le anga sai le mato pes muli muli. O le Christmas medley e whamanu atu ai le kirisimasi ma le tausanga fo i ate o tō uma. Ai wala watu mua mua i le te maitai a uwale te wha, na te whauina tātou i le te talu. Tātou te talo. Lo mātoa tua sili sili e se, whawhetai i loa wai mai i le polo kalame a le Aoga Aso na langi na ai o vi inga. Whawhetai i lo whinangalo alofa na awina mai ai Yesu Keriso o le pepe o le kerisimasi, o le Emanuelu, o ia o le whaola o le lalolangi. A wā ana lea whio mai Yesu, e lea e foi se whaolatanga mo le lalolangi anga sala. Ua le whio nofo ai, le Aoga Aso Magele Sasa'e, ai ua mātou whia awai whātasi, ma le lalolangi kerisiano e whāpe atu. Ia vi ia lava lawa whio. O le a mai ale mātou polokalami, ai tū maulunga pea lo vi inga. Whamanuia i nai o mātou a inga, ma wō, ma au mea mamai. Whamanuia i a Samoa, ma lana whainga ma lo. Whamanuia i le whakasa, ma e kalesia kerisiano umalawa. O le mātou tatalo lea ma leo lenga, e ala atu ia Yesu Keriso, o lo mātou ali ma lo mātou whaola. Āmene.
Ia, o le ua tawalunga ile. O le ne aso le whaamumua whanau. Ia se toi me stato pati whaamumole le. Ta penanga whanau. Ia, el manatu o le ua tu atoa lava iai ele. Se lau pasene le tamu whainga whanau. Ia, a whaifo o le au ile. Tulanga mo le viinga o le tua. Ia, whalava ile tua. Ia, e whaftai le su mai ma le talamai ao le sunga e whawhengainga. Sunga ia Mariota ma le whaletua, ia Toreka. Ia mesa foi le sunga i le tama pensione. Ia loli o tātou whatasi. Pa ia lau whinga ruenga. Pa ia o tupu mai im tamali im whailaunga. Ia o au te tele le nei aso le su mai ma le talamai ao. Ia au o tāpina ina le mawhitanga tina. Ma le tātou e kalesia. Ia se tau mawhitanga ma se vai vela mo tātou, ia e wha umai le tātou fia ele nei fia tau ene ia i watu me uma i le vi inga o lona lava swafa, ia o le whamtaranga lea, ia a le a maosa tātou tala i whale le umana whai ua le whanau ia le whamoe nei aso. Aonga sa, mili, patilua, hei, ono Yesu, ya tatu angai tulo itu e o fa mole ya oi e Pouesi ata oi sa o ngalo ka ko ya mai e pol tatu ata fa mole kids come up Welcome to the 7 days of Christmas celebration. My name is Lemalu Semosititi, and I am here to give you great news. Another great promotion by Aoga Aso using and the Henderson Cars. Buy any cars from Henderson Cars and you will receive $1,000 of cash gift. Not only that, if you buy any Mahindra brand vehicle, you will receive $1,000 cash gift and a return air ticket to the lovely island of Samoa. Guess what? You don't have to make any payments until February next year, 2023. No payments in December, no payments in January. Your first payment will be made in February. After receiving all those promotions, please don't forget to mention that you have seen and watched the 7 days of Christmas celebration program, because you will receive an extra carton of corned beef for free from Aoga Aso and the Henderson Cars.